the bottom on the right side as well. So do keep an eye there on the rocks. You do have your parrotfish male along with the rainbow fish. On the sands as well, because that's where you could find those soulfish and flatfish the same color as the sand. Got a big bunch of living fish down there as well. Look at the parrotfish. Under the sand are many of our predators that like to hide under the sand, in order to catch their prey, such as lizardfish, a long brown fish, or a lots of long fish on there, no doubt. Hide under the sand. Ja, men då ser vi på högra sidan också bottnet där och sanden och lönar sig och ser ner där. Och på stenarna också. Det är många fiskar som gömmer sig. Flundrorna har vi nere på bottnet som är samma färg som sanden. Ni kan också hitta ödlefiskar, alltså salamanderfiskar, som är långa brungröna fiskar som ligger ner på sanden eller gräver sig under så att man bara kan se huvudet. Också andra ting på stenarna. Ni kan hitta sjöbågar som är svarta, spikiga figurer. Lite regnbågsfiskar tycker man gömmer sig mellan stenarna. Och många stora saker gömmer sig ju också under sanden som rockar och ängelhajar som vi också har här på Lanzarote. Man kan se formen av dem som de är under sanden. Korallabborrar som sagt ska ni leta efter det mellan stenarna. Som är svart med gula fläckar på ryggen och är lite större. Ja nyt siellä oikealla puolella näkyy niitä rohjaajia noilla kiviä, eli katsokaa ihmeitä, siellä löytyy moni kala, jotka on aina piilossa saalista iltaan tuolla kivien välissä, sateenkaarikaloja ja vaikka mitä muuta pienkalaa. Siellä on kivien päällä joskus merisiileen ovat niitä mustia pikkeitä olentoja, mutta ne tosin viihtyvät enemmän siellä pinnan lähellä. Pohjalta löytää aasina tuo tumma juovahamma sahvi vielä siellä kivien välissä, tuommoinen tumma iso kala, jolla on keltaisia täpliä selässä. Ja pohjalta tosiaan niitä kielikampeloita, niitä ihan lättäniä hiekan värisiä ja sitten vielä vaikka liskokaloja tai rauskuja tai haita, jotka ovat sellaisia, jotka pyristävät sieltä hiekan alta, eli ne on aina välillä siellä hiekan alla piilossa. Now then, coming up to this biggest shipwreck on the right side as well, which was 25 meters long. It's something by us 16 months ago to create more sea life and study their reproducing. Now over there, I bet you can find the parrotfish female and the male one as well. Då har vi också på högra sidan då, det är vårt egna projekt, det stora skeppsvraket som är 25 meter lång. Det har varit här i 16 månader och med det här så skapar vi mera liv, mera fiskar och så studerar vi deras utveckling. Där kanske ni hittar då att det går i fiskkorna med den gula fläcken och kranen också som är grå. Ja siellä oikealla puolella nyt menee tuo laivan hylky, tuo kaikista suurin 25 metriä pitkä ja 16 kuukautta sitten tosiaan sen upotimme saadaksemme lisää kaloja ja tutkiaksemme niiden kehitystä. Ja siellähän oli ne papukaiakalat, se naaras, jolla se keltainen täplä ja sen koirasta on tumman harmaa. At the bottom now, just a little stop. So if you do feel you want to stretch your legs or back a little bit, you've been sitting there for a while, you're free to do so. Just don't leave the submarine, alright? And if you're smoking a cigarette, just open the window. Så ska vi ta en liten paus här nere på botten. Så visst man behöver sträcka på sig lite när man har suttit länge, så får man gärna göra det. Man får absolut inte gå ut ur båten. Eli nyt pidetään pikku tauko täällä pohjalla, niin ihmeessä voi vähän venytellä, kävellä vähän ympäri. Tansahdella niin kuin täällä takana tansahdella. Ei saa voi suostua kilpilöitä. Miguel is his name. Ja, okej then. Ja, det sa jag. Det kommer mycket sällsynt svartfisk där med glasögon på. Nej, men det var att dyka man. Han ska simma runt hela ubåten och gör sin undervansballett och matar fiskarna med samma. Så han kommer först på vänster och sedan runt på höger också. Så här kommer de färdig och visst vinkar ni åt honom för han vinkar tillbaka för han kan se er. Eli sieltä tuli tuo meidän harvinainen musta kala, jolla on rillit päässä, eikö ole? Mä huijaan, se on meidän sukeltaja mies. Ja se tulee uimaan koko tämän sukellusveneen ympäri. Aloitti tuolta vasemmalta, nyt menee siellä keskellä. Eli kamerat vaan esiin ja se vilkutaan hänelle, kun menee sieltä asemaan, näkee teidän sieltä ulkopuolella.
Must be that, all the fish are going to get paid. Or do fish know something and they're running away? They want to get fed, don't they? Mä oon niinku melkein 2 metriä. Here for 15 years, like I said. Så har vi då sköldsuråker som har 15 år sedan som vi kallar Lanzarotets egna lilla Titanic. Ja, där under har ni massor med röda mulle som gräver efter mat i sanden. Och lite papegojfiskar också. Ja tuolla nyt oikealla puolella myös sitten tuo laiva löytyy tuo oma pikku Titanic, joka tosiaan loppui silloin 15 vuotta sitten oikein kauan aikaa. Ja siellä punaiset käytit siellä alla kaivolle on vähän ruokaa siellä pohjasta niiden valkoisilla viiksi. Kyllä se hade fungerat. Now, some people always wonder about those big square rocks there. Now you see them on the right as well, where they're there to keep everything in place when there's bad weather in the marina. So you can attach your ship to it, or you'll just keep everything, all the sand and all that in place. Så de här stora fyrkantiga stenarna man gjorda och de är där för att hålla allt på plats då det är dåligt väder i hamnen. Ja nuo veliskulmat kivet tosiaan tuolla oikealla nyt ja ihan alussa olivat vasemmalla pitävät kaikkia paikoillaan, kun on oikein huonot säät täällä satamassa. Now I thought I'd give you some technical detail about our submarine as well. Subfundress was the name, and it is built and designed in Finland, where I come from, so we're proud. It's 18.5 meters long, 4 meters wide, and 6.5 meters high, and it weighs a total of 106 tons. Can you believe it floats? Yeah. We can go as far down as 60 meters in this vessel, and today we've been at 28 meters depth. If we go empty, we can go even further, but we do not have any lights outside our submarine, so after about 40 meters it gets quite dark. Speed of our vessel about 5 or 6 kilometers per hour, that's about 3 knots. And if you want to buy yourself a submarine or buy your wife one, yeah, for her birthday, it costs only 3 million euros. Lite teknisk data på vår ubåt. Subfundress heter den och den är byggd och designad i Finland. Måste säga att alla de här främre delarna, knapparna och sånt kommer från Norge. Som ganska skandinaviska. Men flera delar här inne också kommer från Sverige.